ye badan kade ha kapor ba idon hapo jongka HSPDP te nadu pakapor ba idon hapo jongka HSPDP ngalap put dian bat ngala sengap bahaya kejing keren kejungi bat ngam jungi hirupan keren ha kita ki por ngadang long kena mo ngatraya kita ki por tip ngala yo tep bot nang am padio tep ngam kan mau syo tang ba kat ba iwan banyalap election hapo kasinong hapo kadong kathan kejungi ngam jungya ban snap dia kejing keren kejungi namar idak keren sisa nadu mansiam bat hadu menta kejing keren kejungi katang yai ne bitik kum nadu ki por ki pangadang kena manga nagata kadaw nadu bami hi ke parti VPP ngalat terang sisa bakan wan hapo jongka ni ka konstituensi kejungi mo ten race new box bangi klembio ya UMLA hapo jongka ni ka konstituensi kejungi tadi bangi UMLA tu ki por ngatrai wat lada ka rem ru kan rem khandiat pat lada ka job ru kan job khandiat ten re hapo jongka konstituensi kejungi la slam bah bangi la kwa kejingkala ten re ka jus keju ki bi ki jui ki priu ki bami na ka parti man niki parti ka kham khlang betang ka UDP ber ka HSPDP hi hapo jongka ni ka konstituensi kejungi ten re nadu pawan hi upra ha ka MDC election kemut ngila dat job dan buram sha but ha ka MP election le tengi dat job dan buram hadu kata-kata ni layo hadu ar phau san hajar bot tam ka vote mon po jongka ni ka konstituensi kejungi te ngatharai ba hadu mentaru kidang yene kini kinong kersan jong ka parti kejungi te kermen bangin yami pai ba ha kate kesngi rio tarik te ngin si kendo pat ngin si sempat ha ka pat ke video te lada ki don ki perlo ki jonga ki ba yele ha kate kesngi te ada pi itu pi yang ate pemde ban le ranyo keren be nyangan keren be jepi si don buon katu keningut ki brio ki bangala le je kisnong ki thau ki jong ki ngam itu ye ki henry da ki la yatu nga o banga de perlo ko jong pi na ko FB kum ta kum ne ngi la yas no tanan ni le keren ni la di sha ne pam kwai te mo te piru ki perlo ki jong ki ba pe yang ate la da pi yang ka te slim de ban le ranyo se keren be te kule si buon ngan se kendo pat ha ka we